네. 자, 우리 제7장 하나님과 선교, 오늘 이방인들에 대한 관심부터 살펴보겠습니다. 7 дугаар бүлэг дээр явж байгаа. Бурхан ба илгээлт гэдэг бүлэг. За тэр дундаа өнөөдөр болохоор харин студийн талаар Бурханы анхаарал гэх юм уу да? Анхаарал сонирхол. 자, 하나님의 관심은 이스라엘 지경 내에 있는 외국인 거주자들에게까지 확대되었습니다. Бурханы анхаарал хаашаа чиглэжсэн бэ гэхээр Израилийн хэл хязгаараас гаднах гадаад гадны оршин суугчдад ч гэсэн ингэж өргөжин тэлсэн байгаа. 다시 말하면 이제 이들이 이제 나그네라 할 수 있겠죠. 외국인, 나그네, 이렇게 포함이 되어 있습니다. 잠시만요. 이스라엘 지경 내에 있는, 그렇죠. 같이 이스라엘 안에 안에 있는, 살고 있는 자, 사람들 중에 자, уучлаарай. Нөгөө хил хязгаарынхаа дотор байгаа юм дээ шүү. Бисээ гадна байгаа гэж хэлчих шиг боллоо. Израилийн хил хязгаар дотор байгаа гадны оршин суугчдад хүртэл Бурханы тэр анхаарал нь хандаж байсан. 자, 하나님이 이들에 대한 관심이 그러니까 외국인 거주자들 이들에 대한 관심이 곧 이스라엘의 관심이 되어야만 합니다. Тэгэхээр 그러니까 예. Бурхан тэр гадны оршин суугчдад хандаж байгаа тэр хандлага анхаарал халамж тавьж байгаа тийм ээ, тэднийг ч гэсэн сонирхож байгаа. Тэр анхаарал сонирхол нь Израилийн ч гэсэн тэр анхаарал сонирхол болох ёстой байсан. 자, 이스라엘 백성이 11조를 드립니다. Израильчууд нөгөө 11-ээ өргөдөг байсан тийм ээ. Өргөдөг. 자, 그 중에 일부는 이스라엘 성읍에 살고 있는 이방인들에게까지 제공이 되었습니다. Тэр өргөдөг 11-ийнх нь нэг хэсэг нь болохоор Израилийн тэр хотуудад оршин сууж байгаа гадны иргэдэд зориулагддаг байсан. 신명기 14장 29절에 이에 대한 말씀이 기록이 되어 있습니다. 이 토요일 намын 14-ийн 29 дээрийн тухай өгүүлсэн байдаг. 여기 보면은 28절부터 보면은 이 매 3년, 그러니까 3년마다 그 소산의 10분의 1을 내도록 했습니다. 14장 28절이에요. 네, 14장 28절. 거기 읽어주세요. 14장 28절, 29절. Тэгвэл 14-ийн 28, 29-ыг нь уншъя. 3 жил тутамд жилийн эцсээр тэр жилийнхээ ургацын 11-ийг авчирч хот дотроо хадгал. Хотод чинь суудаг та нар дунд хувьч үгүй, өвч үгүй левичүүд мөн цагаач хүн өнчин бэлэвснийг эргүүлж хооллон цатгавал эзэн бурхан чинь гарын бүх үйлд чинь чамайг ерөх болно. 여기에 보면은 이제 예, 우거하는 객들, 그러니까 여기 이방인들을 가리키는 겁니다. 그러니까 이스라엘 안에 살고 있는 이방인들과 또 고아와 과부들, 이들에게 이 먹을 것을 이제 베풀어 주라는 말씀입니다. 29 дээр тодорхой юм тийм ээ. Хотод чинь суудаг та нарын дунд ховч үгүй өвчгүй левичүүд мөн цагаач хүн өнчин бэлэвсэн хүмүүсийг авчирч хоололж цадгаа гэсэн байна. Цагаач хүн гэдэг нь болохоор тэр нөгөө гадны иргэдийг хэлж байгаа. 그래서 지금도요, 유대인들은 이 남들에게 이렇게 베푸는 거를 굉장히 잘합니다. Тиймээс өнөөдөр ч гэсэн юдэчүүд бусдад өглөг их сайн өгдөг. 그래서 이제 만약 예를 들어서 이제 음식을 이제 장사하다가 그 남는 것이 있으면은 그것을
이 나그네나 이제 어려운 이웃들이 그걸 이용할 수 있도록 그렇게 이제 밖에 내놓습니다. За тэгээд 8 хийж байгаад ч юм уу эсвэл одоо хоол хүнснээсээ илүү гарах юм бол түүнийгээ одоо тэр хүнд хэцүү амьдралтай хүмүүст зориулж одоо тэр гаргаж тавьдаг байх нь. 그래서 이제 거기다 이제 그것을 모아두면은 이제 어려운 이웃들이 가서 자유롭게 그것을 이제 이용하도록 이제 그런 이제 일들을 합니다. Тэгээд тэр илүү одоо илүүчилж тэр тавьсан зүйлсийг нь одоо нэг тавьдаг газартай л юм байна л да. Тэгээд тэнд нь ингээд бөөгнүүлээд хүн болгоо айл болгоо авчираа тавьчих юм бол нөгөө хүнд хэцүү тэгээд нөгөө амьдралтай тэр хүмүүс саяны дурдсан дэвичүү тэгээд цагаач иргээд өн чин бэлэвсэн хүмүүс үрчээрээ тэндээс нь хэрэгцээнийхээ хэмжээгээр аваад явдаг. 자, 성경에 하나님께서 이렇게 어려운 자들에 대한 이 관심이 있기 때문에 또 이렇게 말씀으로 이렇게 명령을 하심으로 인해서 지금까지도 유대인들이 잘 따라가고 있는 것입니다. Тэр Библиэлд нэгэнт бурхан энэ хүнд хэцүү амьдралтай ядуу зүдүү ийм хүмүүсийг анхаардаг, тэднийг сонирхдаг, тэдэнд ингэж анхаарал сонирхлоо хандуулдаг. Тэгээд тэдэнд зориулсан бас тусгай ийм заавар тушаалуудыг өгсөн байдаг учраас одоо ч гэсэн еврейчүүд, израильчууд энэ үйлийг байнга хийж байдаг байна. 자, 이런 일들은 지금 우리들도 마찬가지죠. 우리들도 이 말씀에 따라서 어려운 이웃들을 잘 돌아봐야 됩니다. Бидэрт ч гэсэн мөн адилхан хэлж болно. Бид нарт гэсэн өнөөдөр эргэн тойрондоо байгаа хүнд хэцүү амьдралтай хуршүүдтэй ч гэсэн бас анхаарал тавьж тэдний амьдралыг сонирхож яаж ийж ийн гэж бас анхаарч байх хэрэгтэй. Тэгээд бидэнд хэрэгтэй бол тусламжийг үзүүлдэг байх хэрэгтэй. 자, 또한 이방인들을 무시하거나 또 이용하여서 착취 빼앗는 거 이런 것은 명백하게 금지되어 있습니다. Замун харийн одоо тэр цагаачд хайр үндэснүүдийн үл тоомсорлох юм уу эсвэл тэднийг ашиглах мүлжих зэрэг зүйлийг одоо маш тодорхой гэж хоригдсан байдаг. 자, 여기 출애굽기 22장 21절 또 신명기 24장 14절 17절의 말씀에 보면은 이러한 이 연약한 자들에 대해서 억울하게 하지 말라. 이제 이런 말씀들이 기록이 되어 있습니다. Гэтэл намын 22-ын 21, Дэд хууль намын 24-ийн 17 дугаар эшлэлдээс харах юм бол ийм хүмүүсийг та нарыг бүү гомдоо гэсэн байдаг. 또 그 말씀을 하시면서 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 너희들도 애굽에서 나그네였었다. 이것을 기억하라고 말씀하십니다. За тэр хүмүүсийн талаар одоо тэдний гомдоож болохгүй гэдгийг ингэж тодорхой хэлхийн зэрэгцээ үргэлж бурхан нэг зүйлийг Израильчүүдэд сануулдаг байсан. Тэр нь болохоор та нар ч гэсэн Египтэд харийнхан байсан гэдгийг нь сануулж хэлдэг байсан. 자, 이렇게 모든 인간의 존엄성은 반드시 보장되어야만 합니다. За тэгэхээр бүх хүмүүсийн одоо тэр хүн гэдэг эрхэм чанар нь бол заавал одоо хамгаалагддаг байх ёстой. 자, 율법에 나타난 이 사회법은 이스라엘에 거주하는 이방인들을 포함하는 이 완전한 사회복지 제도를 세우는 법이었습니다. За тэгээд энэ бурхны одоо тэр тогтоож өгсөн хууль тогтоолууд, заавар тушаалууд нь болохоор нэгэсэндээ нийгмийн
тухай хууль болж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ нийгмийн хууль нь бол Израильд амьдарч байсан, оршин сууж байсан харь иргэдийг хүртэл одоо хамарсан юм үнэхээр төгс тийм нийгмийн халамжийн тогтолцоог бий болгодог. 자, 신명기 24장 19절에서 21절에 거기에 대한 내용이 있습니다. Энэ тухай агуулга болохоор Дэвтгэл намын 24-ийн 19-с 21 дээр байгаа. 여기에도 이렇게 고아와 과부와 나그네를 위해서 하나님께서 이렇게 그들을 위한 그러한 일들을 이렇게 명령하시고 있습니다. Энэ 24-19-с 21 дээр ч гэсэн Бурхан цагаач өнчин бэлэвсэн хүмүүст тэг хувь үлдээх тухай тэднийг ч гэсэн халамжилж анхаарч явах тухай өгүүлсэн байгаа. 가령 이제 포도원에서 포도를 따게 될 때에도 좀 남겨두라는 거예요. Жишээлх юм бол 21 дээр чи усан үзмийн цэцэрлэгээс усан үзмээ хураагаад үлдсэнийг нь дахиж битгий төв гэж хэлсэн байна. 그걸 좀 남겨둬서 어려운 이웃들이 그것을 이용할 수 있도록 그렇게 하라고 명령하고 있습니다. Тэр нь цагаач өнчин бэлэвсэнд үлдэх болно гэсэн байна. 자, 그렇게 하면은 하나님께서 범사의 복을 주시겠다. 또한 이렇게 말씀하십니다. Хэрвээ тийх юм бол 19 дэх эшлэлдэр тэгвэл эзэн бурхан чинь чиний гараараа хийсэн бүхнийг өрөөх болно гэсэн. 네, 다시 말하면 남에게 잘 이렇게 베푸는 자는 하나님께서 복을 더 많이 주시는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол бусдад их өгдөг хүн тийм ээ өглөгч хүнийг бурхан бүр илүүгээр өрөөх болно гэсэн байна. 자, 여러분, 그렇게 해야 하나님이 그러한 자에게 복을 많이 주셔야 더 많이 베풀 수 있지 않겠습니까? Гэвч өглөгч хүн чинь одоо өөрөө өгөх цаанаасаа бүр ингээд өгөх дуртай хүн шүү дээ. Тэгээ тэр өглөгч хүнийг бурхан илүү ихээр өрөөх юм бол нөгөө өглөгч хүн чинь бүр л ихээр бусдад өгөх болно тийм үү? 뿐만 아니라 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 너도 애굽에 있을 때 종이었었다라는 것을 기억하라. 이렇게 말씀하십니다. Тэгэд зөвхөн ингэж тушаа зогсохгүй бурхан нөгөө сануулга бас хэлж байгаа. 22 дугаар эшлэлдэр чи Египт нутагт боол байснаас санаа гэж. 자, 이렇게 궁핍한 자에 대한 하나님의 관심은 성경에 보면은 이 모압 족속, 모압 여자 과 같은 이방인들에게도 미칩니다. За тэг ингээд өсвөлэн ядуу тарчиг амьдралтай ядуу зүдүү тулд ороо тэр хүмүүст зориулсан энэ хайр халамжийн энэ тогтолцоо нь болохоор харь үндэстэн эмэгтэй Рут гэх мэтчлэн Моаб эмэгтэй тийм ээ Рут гэх эмэгтэйчүүдэд ингэж тэр ач тус нь хүртсэн байдаг. 성경 룻기에서 보면 이에 대한 말씀이 잘 나타나 있습니다. Библийн Рут номоос харах юм бол энэ тухай агуулга маш тодорхой бичигдсэн байдаг. 자, 이런 본문들의 말씀을 볼 때 하나님은 이렇게 항상 이방인들이 그의 백성의 땅에서 그들 가운데서 발견되도록 그렇게 구상하시는 것을 우리가 발견할 수 있습니다. За эдгээр ишлүүдээс ингээд заавар тушаалуудаас харах юм бол өөрийнх нь ард түмний дунд амьдарч байгаа тэр гадны иргэд ч гэх юм уу тэр цагаач хүмүүс тийм ээ тэр хүмүүсийг одоо Израилийн ард түмэн өөрийнх нь ард түмэн олж хардаг байгаасай гэж зориуд одоо ингэж тушаал зааврыг өгсөн байна. 여호수아 2장의 8절부터 2장에 보면은 이제 기생 라합이 있습니다. 기생 라합.
Яшаа намын 2 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол нөгөө янхан эмэгтэй Рахабын тухай гардаг. 자, 이 기생 라합 분명히 이방인입니다. За энэ эмэгтэй болохоор гарцаагүй гадаа харь үндэстэн эмэгтэй байсан. 자, 이스라엘 민족이 아닌데 이 라합, 하나님이 이 라합을 통해서 믿음으로 순종해서 이 구원에 동참하게 되는 말씀이 기록이 되어 있습니다. Нэгдүгээр Израиль үндэстэн биш байсан ч гэсэн тэр эмэгтэй итгэлээрээ Израилийн тэр хамт олон дотор орж ирж байгаа тухай өгүүлсэн байгаа. 자, 분명히 라합도 믿음으로 구원을 받은 것입니다. Тэгэхээр Рахабын хувьд ч гэсэн гарцаагүй тэр итгэлээрээ аврагдсан гэдэг нь тодорхой юм байна. 하나님은 그 여리고성을 무너뜨리려는 계획이 있었는데 이 라합과 그의 가족들은 믿음으로 구원을 얻게 된 것입니다. Тэр түүний оршин суужсэн тэр Ерихо хотыг нь болохоор бурхан устгах төлөвлөгөөтэй байсан. Харин Рахаб болон түүний гэр бүл болохоор итгэлээрээ тэр дундаас аврагдсан байна. 자, 이 아까 룻에 대해서 아까 말씀드렸는데 이 룻은 이스라엘 공동체에 이제 들어오게 된 비이스라엘인에 대한 또 하나의 이례적인 정말 특별한 경우입니다. За түрүүн бид нараас ярьсан Рутийн тухай ярих юм бол Израилийн тэр хамт олон дотор Израиль дотор орж ирсэн Израиль бус хүмүүсийн тухай өгүүлсэн юу гэх юм онцгой тохиолдол байгаа. онцгой жишээ байгаа. 우리가 잘 알듯이 룻의 시어머니 이 나오미는 이스라엘 민족입니다. Бидний сайн мэдж байгаачлан Рутийн хадам их болох Наоми нь болохоор Израиль үндэстэн. 그래서 며느리가 둘이 있었는데 하나는 룻이고 또 하나는 오르바죠. 오르바. За тэгээд тэр Наоми болохоор хоёр бэртэй байсан тийм ээ. Тэгээд нэг нь болохоор Рут, нөгөөт нь болохоор Орпа байсан. 자, 그런데 그 남편들이 그 둘 다 남편들이 죽게 돼서 이 시어머니 나오미가 그 두 며느리들에게 고향으로 돌아가라 이렇게 이야기를 한 거죠. За тэгээд Орпа, Рут хоёрын нөхрүүд нь өөрөлдвөл Наомигийн хүүгүүд нь нас барсан байгаа. За тэгээд тийм учраас Наоми Берүүдигээ өөрийнхөө гэрлүү яваа, өөрийнхөө үндэстэн лөө буцаад яваа гэж хэлсэн. 자, 그런데 오르바는 고향으로 돌아갔지만 이 룻은 돌아가지 않고 이 나오미를 따라가게 됩니다. За тэгээд Орпа нь болохоор хадам ихийнхээ үгэнд ороод өөрийнхөө үндэстэн лөө буцаад явсан. харин Рут болохоор явалгүй хадам ихтэйгээ үлдсэн. 그러면서 룻기 1장 16절 굉장히 중요한 말씀인데 За тэгээд Рут 1:16 дугаар эшлэл болохоор маш чухал эшлэл байгаа. 자, 여기서 룻이 어머니에게 뭐라 말하냐면 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니 하나님이 나의 하나님이 되십니다. 라고 하면서 어머니를 따라갑니다. Энэ ишлэлээр Рут юу гэж хэлсэн бэ гэхээр таны ард түмэн миний ард түмэн, таны бурхан миний бурхан гэж хэлээд хадам ихээгээ Наомиг дахад явдаг. 자, 아까 앞에서 봤던 기생 라합 또 지금 방금 보았던 이 룻, 이 두 사례를 통해서 이 성경학적 원리들을 우리가 찾아볼 수 있습니다. За тэгэхээр түрүүний жишээ авч ярьсан Рахаб болон Рут энэ Рут гэдэг эмэгтэй
Энэ эмэгтэйчүүдийн жишээн дээрээс ингээд аваад үзэх юм бол эндээс бид нар маш чухал тэр илгээлтийн зарчмуудыг гаргаж ирж болох юм аа. 자, 이 두 여인이 이 세상에서는 별로 인정받지 못한 그러한 위치에 있는 자들이었습니다. Энэ хоёр эмэгтэй хувьд болохоор энэ дэлхийн хувьд бол нэг тийм чухал биш тийм байр суурин дээр байсан. 라합은 기생이었습니다. Рахаб нь бүр одоо юу лээ? Янхан эмэгтэй байсан. 그리고 룻은 과부죠. 남편이 죽었습니다. За тэгээд нөгөө Рут нь болохоор бас бэлэвсэн. Нөхөр нь нас урчихсан бэлэвсэн эмэгтэй. 자, 그런데 하나님은 이러한 연약한 자들을 하나님께서 사용하십니다. Тэгэл бурхан ийм сул дорой хүмүүсийг ашигласан байгаа. 그것이 바로 복음의 능력입니다. За энэ нь бол чухамдаа сайн мэдээний хүч чадал юм. 그러니까 사회에서 이렇게 외면받는 그러한 자들을 변화시키는 이 복음의 능력, 이것이 이 성교학적 원리의 첫 번째로 우리가 찾아볼 수 있는 것입니다. Тэгэхээр нөгөө теологийн биш илгээлтийн одоо илгээлт судлалын тэр чухал зарчмууд гэсэн тийм ээ. Тэгээд тэр нэгдүгээрт нь болохоор одоо нийгмийн одоо тэр хог шаар мэт үзэгддэг байсан хүмүүсээ тэр хог шаар мэт хүмүүсийг ингэж сул дорой тийм одоо хинд ч одоо тоогддгүй гадуурхагдсан тийм хүмүүсийг өөрчилдөг. Тэгээ энэ нь болохоор одоо тэр илгээлт бол одоо тийм чухал юм аа. Илгээлтийн зарчим нь бол нэгдүгээрт нь одоо ийм чухал үүрэгтэй байдаг байна. 자, 이 복음의 능력은 사회 모든 계층에 속한 사람들을 이렇게 부르시고 또 부르심을 받아서 믿음과 회개에 이르게 됩니다. Тэгэхээр илгээлт инэ гэдэг чинь өөрөө сайн мэдээг дэлгэрүүлж байгаа хэрэг тийм ээ. Тэр илгээлтийн тэр тэр сайн мэдээний энэ хүч чадал нь болохоор одоо тийм одоо нийгмийн тэр дорой гадуур хасан тэр хүмүүсийг ингэж өөрчилдөг. Тэгээд нийгмийн одоо бүхий л тэр давхаргад хамрагдж байгаа хүмүүсийг бүгдийг нь ингэж өөрчилж чаддаг хүч чадалтай байх нэ. 자, 두 번째는 하나님의 사랑의 보편성입니다. За хоёр дахь гол зарчим нь одоо энэ илгээлтийн хоёр дахь гол зарчим нь юу гэхээр Бурхны хайрын түгээмэл чанар. 다시 말하면 하나님은 차별하지 않으세요. Өөрөөр хэлбэл Бурхан ерөөсөө ялгуурлагдаггүй. 그 이스라엘 그 사울 이후에 하나님이 왕을 세우려 하실 때에 그 이세의 아들 다윗을 하나님은 세우셨습니다. Израилийн анхны хаан болох Саулын дараагийн хааныг Бурхан сонгохдоо Есийн хүүгүүдийн дундаас Давидыг сонгосон байна. 자, 그런데 사람들은 처음에 다윗을 알아보지 못했습니다. Хүмүүс эхэндээ бол Давидыг ерөөсөө тоодгүй байсан. 사무엘이 그 하나님의 명을 받들어서 이새의 집에 찾아갔을 때 단번에 그의 눈에 들어온 사람은 다윗의 형들이었습니다. Самуэль гэхэд Бурханы тушаалыг аваад Есийн гэрт очиод харахад түүний нүдэнд одоо хамгийн түрүүнд туссан хүн нь болохоор Давид биш харин түүний ах нар байсан. 그리고 다윗은 그 자리에 없었습니다. Тэгээ дээрэс нь Давид бас яг тэр үед хамт байгаагүй. 그럼에도 불구하고 하나님은 중심을 보시는 하나님이시기 때문에 다윗을 왕으로 세우셨습니다. Тэгсэн ч гэсэн бидний бурхан бол
гаднах төрхийг хардаг. Бидний доторх зүрх сэтгэлийг хардаг бурхан учраас ах нарыг нь биш Давидыг сонгосон. 자, 이렇게 두 가지 이 원리를 우리가 찾아볼 수 있습니다. Тэгэхээр энэ нөгөө Рахаб, Рут хоёрын жишээн дээрээс бид нар илгээлтийн ийм хоёр чухал зарчмыг олж харж байна. 자, 우리가 잘 아는 이 모세도 이 미디아 여자를 아내로 맞았었습니다. За тэр хоёр нь болохоор нэгдүгürt нь одоо нийгмийн тэр хамгийн одоо гадуур хагцсан хүмүүсийг өөрчлөх чадaltaй гэсэн хоёрт нь бурхны хайр бол юм ялгуурлахгүй түгээмэл юм аа. 자, Бүгдэд матай гэсэн. 그 За 미디아, хоёрын 예, 그 네. 미디안 사람의 후손, 이들이 이제 겐족인데, 이들이 이스라엘 진영에서 거주했습니다. За Мосегийн жишээн дээрс аваад үзэх юм бол Медиан нэмэгтэйг эхнэр болгож авсан байгаа. Тэгээ Медианчууд болохоор одоо Кенчүүдийн үр удам тэгээд Израилийн одоо тэр ухаарн дотор хамт амьдардаг, оршин суудаг байсан. 자, 이 겐족 출신들 가운데에서 갈렙, 온니엘, 이들은, 이 둘은 이제 이스라엘의 사사가 되었습니다. За тэгвэл энэ хар үндэстэн болох энэ Кенчүүд дотроос одоо Израилийн шүүгчд хүртэл бас гарч ирж байсан. Жишээл одоо Калеб байна, Отниел гэж шүүгч байна. Калеб нь болохоор шүүгч биш л дээ. Гэхдээ Йошуатай одоо үеийгүү тэ нөхөрлөж хамт тэр дайн тулаанд хийжсэн. Отниел гэдэг нь болохоор шүүгч. Энэ хоёр хүн гэхэд Кен үндэстэн. 자, 이런 거 볼 때 이스라엘 됨, 그러니까 이스라엘 사람이 된다. 이러한 이 독특성은 이 혈통에 있는 것이 아니라 언약에 있다라고 우리가 알 수 있습니다. Эдгээрээс одоо харахад ямар дүгнэлтийг хийж болох вэ гэхээр Израиль хүн болноо. Израиль байна гэдэг нь болохоор одоо тэр Израиль гэдэг мөн чанар, тэр онцлог чанар нь болохоор энэ мах цуснд байдгийн биш ээ. Харин гэрээнд байдгийм гэдгийг харж болох юм аа. 자, 이스라엘의 이 독특한 면이 있는데 신명기 6장 4절에 보면은 이스라엘에 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 하나인 여호와시니라고 이렇게 말씀하고 있습니다. Израилийн одоо тэр онцлог чанарыг нь тодорхойлж өгсөн ишлэл бол энэ дэд хууль 6-гийн 4-р ишлэл байгаа. Эндээс харах юм бол сонс Израилаа бидний эзэн бурхан бол цорын ганц эзэн юм гэж хэлсэн байна. 그리고 이 한 분만 경배하고 섬겨라. 이것이 바로 이스라엘의 이 독특한 면입니다. Энэ цорын ганц эзэн бурханд та нар үйлчилж түүнийг хүндлэн мөргөө гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ цорын ганц эзэн бурханыг хүндлэн мөргөж түүнд үйлчлэх нь Израиль гэдэг үндэснийг бусад үндэснээс одоо ялгаж өгч байгаа. Израилийн бусдаас ялгарах гол мөн чанар нь болдог. 자, 그러니까 이스라엘은 오직 하나님만 섬겨야 되고 다른 신들을 따라가거나 섬기면 안 됩니다. Тэр Израиль бол зөвхөн эзэн бурханаа л дагаж түүнд л үйлчлэх ёстой. Өөр бусад тэр хуурамч бурхтыг бол дагаж огт болохгүй. 자, 그래서 이 명령은 이스라엘뿐만 아니라 이스라엘 안에 살고 있는 모든 자들에게 준행하도록 그렇게 요구가 되었습니다. Тэгээд энэ тушаал нь болохоор зөвхөн Израиль төдийгүй Израиль дотор тэдний дунд оршин сууж байгаа хамт амьдарч байгаа бүх тэр хүмүүст хамаатай байсан. Гадаад үндэстэн, хар үндэстэн байсан ч хамаагүй Израиль дотор л тэдэнтэй хамт байгаа л бол сахин биелүүлэх ёстой тушаал.
그리고 이들이 드리는 예배는 하나님께만 드려지는 예배가 되어야만 했습니다. тэдний 이들이라는 거는 그 외국인들을 말씀하신 거예요? 아니면 그러니까 그 그 모든 자, 이스라엘 전체? 이스라엘 안에 있는 모든 자들. За тэгэл тэр Израиль болон Израильчуудтай хамт байгаа тэр бүх хүмүүсийн өргөж байгаа тэр мөргөл нь зөвхөн эзэн бурханд л өргөгдөж байгаа мөргөл болох ёстой байсан. 자, 그게 참 독특한 거예요. 그러니까 하나님만 섬겨야 된다라는 것입니다. За үүгээр энэ нь бол одоо тэр онцлог мөн чанар нь байсан. Зөвхөн эзэн бурханд үйлчлэх ёстой гэдэг нь. 자, 그래서 이 성경적 신앙은 한 분 하나님에 대한 이 성경이 규정하는 예배에 있어서 배타적입니다. Тэгэхээр Библи суурьтай энэ итгэл үнэмшлийн хувьд бол цорын ганц эзэн бурханд бурхны талаарх одоо тэр тогтоож өгсөн тийм ээ. Тэгэхээр эзэн бурханд л зориулагдах ёстой тэр мөргөлийн хувьд болохоор одоо огт бас өөр бусад зүйлд ерөөсөө ингэж яадгүй гэх юм дээ. Найр тавьж тэр байр сууриа ингэж сольдоггүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо зөвхөн эзэн бурханд л энэ хүндэтгэл мөргөл нь өргөдөх ёстой. Тэрээс өөр бурхтад бас хажуугаар нь хамт мөргөөд ингэж явж болохгүй л гэсэн. 자, 그러니까 다른 신들을 인정하지 않습니다. Эзэн бурхнаас бусад өөр бурхтыг огт хүлээн зөвшөөрдөггүй. 자, 그렇지만 이 성경적 신앙은 모든 민족들을 포용한다는 점에서 포괄적입니다. Гэхдээ энэ Библи суурьтай итгэл үнэмшил маань бүх үндэстнүүдийг үндэстнүүдэд зөвшөөрөгддөг. Өөрөөр хэлбэл бүх үндэстнүүд яг ингэж эзэн бурханд мөргөх энэ мөргөлд оролцож болно. Энэ мөргөлийг өргөж болно гэдэг талаасаа бол нийтлэг шинжтэй юм аа. 다시 말하면 이스라엘 민족뿐만 아니라 어떤 민족이든지 하나님을 섬길 수 있다라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл одоо Израиль биш өөр бусад үндэстнүүд ч гэсэн цорын ганц эзэн бурханд тэгээ хүндэтгэл мөргөлийг өргөж болно гэсэн үг. 자, 그래서 누구나 믿음으로 하나님께 나아가게 되면 하나님이 주시는 은총을 다 받을 수 있습니다. Тэр хинч байсан гэсэн итгэлээр эзэн бурхан дээр яваад очих юм бол бурханы өгдөг тэр ивэл ёроолыг яг адилхан хүртнэ гэсэн. 자, 이스라엘 국가 체제 안으로 이방인이 이제 편입이 되었는데 이것은 이 성경에 나타난 이 선교의 이 진보적인 발전 단계에서 초기 단계에 해당합니다. За тэр Израиль гэдэг улс дотор тэр улсын тэр одоо бүтэц дотор харь үндэстнүүд ингэж орж ирэх нь бол Библиэд өгүүлсэн илгээлтийн тэр хөгжлийн үе шатны дундаас анхан шатнд нь хамаардаг. 이 이방인들이 유입되었다는 것은 인간과 교회에 대한 인식에 있어서 하나님 계명의 명료성, 또 깊이, 그리고 이 풍부함, 이것은 세계 선교, 곧 이 본래 하나님의 선교에 대한 우리의 관심과 참여에서 가장 이 충족하게 드러난다라는 것을 알 수 있습니다. 좀 더 쉬운 말로 설명해 주시겠어요? 그러니까 이방인들이 이 유입되었다는 것이 인간과 교회에 대한 인식에 있어서 이 하나님에 대해서 깊이 있고
이 풍부한 그러한 선교에 대한 것이 이, 이 충족하게 그러니까 그것이 하나님의 선교에 대한 우리 관심과 참여에서 가장 충족하게 드러나는 것이다. 그러니까 이방인이 유입된 것이 그게 선교에 대해서 하나님의 선교에 대한 우리의 관심과 참여에서 가장 충족하게 드러난 일이다. 예. 그러니까 이스라엘 백성들 안에 이방인들이 이렇게 들어 있잖아요. 이방인들이 음, 이렇게 들어올 수 음, 있었잖아요. 음, 예, 이것이 인간과 교회에 대한 인식에 있어서 그러니까 하나님에 대해서 어, 그 선교에 대한 그 풍부함, 그 관심, 참여 이것이 가장 충족하게 드러난 것이다. 야, 그러니까, 그러니까 쉽게 말씀드리면 이방인들이 그 이스라엘에 들어온 들어왔다는 그것이 그러니까 하나님의 선교에 대한 우리의 관심과 그 참여에서 어, 가장 이렇게 하나님에 대한 예, 그 세계 선교에 대한 그런 마음들이 가장 많이 드러난 일이다. 조금 이해가 되시나? 나도 네네네, 도저히 네, 어떤 의미인지 아시겠죠, 그죠? 예, 예. 예. 그 원래 그 이스라엘이라는 민족분이었는데 그렇지 않고 그렇죠. 그 이방인들이 안에 그 들어왔잖아요. 이방인들이 들어왔다는 것이 그 선교에 대해서 가장 잘 이렇게 드러난 것이다. 네네 드러낸 하나님에 것이 대한 그 선교에 대한 그 네네 깊이가 그러한 풍부함이 드러난 것이다. 예. 네네 За тэгэхээр нөгөө Израиль а Израиль гэдэг үндэстэн одоо дангаараа ингээд зөвхөн бурхан одоо дангаар нь ингээ хайрлаад хайр ивэл нэгүслээ ингээд өгөөд байж болохоор байтал тэгээгүй те Израилийг ашиглаад Израилаар дамжуулан бүх үндэстнийг аврах нь бол бурханы хамгийн гол одоо сонирхол байгаа тийм үү. Тэгэхээр Израиль гэдэг тэр үндэстэн дотор хар үндэстний хүмүүс ингээд орж ирсэн байна. Тэдний дундаас ингээд зэрэгцээд хамт ингээд амьдраад бурхны тэр тушаал зааврыг ингээд хамт аа сахин биелүүлээд эзэн цорын ганц эзэн бурханд Израильчуудтай хамт ингэж хүндэтгэл мөргөл өргөөд энэ бүхэн зөвшөөрөгдсөн байна гэдэг чинь өөрөө хүн төрлөختний тухай болон чуулганы тухай тэр ойлголтын хувьд тэгээд цаашлах юм бол одоо бурхны тэр илгээлтийн тухай биднэрт хамгийн тод одоо харуулсан илэрхийлэл юм аа гэж л орчуулъя да. Одоо нэлээд одоо хэцүү юм орчуулга багш өөрөө ч гэсэн бас гэж 자, тайлбарлаж 그래서 байна. 이 Тэгэхээр 복음, ойлгож 잠시만요. 네, 네네네, 한 번만. 네네네네. Тэгэхээр Израиль гэдэг үндэстэн дангаараа ингэж орших биш. Тэр дотор тэр харь үндэстнүүдийг одоо орж ирэхийг тэгээд бурханд хүндэтгэл мөргөл өргөхийг хинч гэсэн тий итгэлээрээ бурхан дээр ингэж очихыг зөвшөөрсөн байна гэдэг чинь тэр харь үндэстнүүд Израильтай хамт зэрэгцэн тэдний дотор оршин амьдарч байна гэдэг чинь өөрөө бурханы илгээлт, бурханы тэр бодол санаа анхаарал сонирхол нь харь үндэстнүүдэд чиглэсэн байдаг юм аа. Зөвхөн Израиль биш тий. Гэдгийг хамгийн одоо яруу тоод илэрхийлэл болж өгч байгаа юм аа гэсэн утгатай. 네. 자, 왜냐하면 이스라엘 백성들이 자신들만 하나님께서 구원을 하셨고 자신들 외에는 다 이방인, 그러니까 하나님이 관심이 없다라고 그렇게 생각했던 것입니다. Яагаад энийг ингэж тодруулж яриад байна гэхээр Израильчууд болохоор зөвхөн өөрсдийг бол бурхны ард түмэн өөрсдөө л зөвхөн бурханд сонгогдсон ариун угсаатан гэж ингэж боддог. Тэгээд авралч гэсэн зөвхөн өөрсдөд нь хамааралтай. Тэр гадны одоо цагаач
гадны одоо харь үндэстнүүдэд бол огт хамааралгүй гэж боддог байсан. 하지만 하나님의 의도는 그 본래는 이스라엘 백성들을 통해서 이방인들에게까지 이 복음을 전하려고 했었던 거죠. Тэгэл Бурхны санаа нь болохоор анхнаасаа Израилаар дамжуулаад тэр харь үндэстнүүдэд хүртэл тэр авралыг хүргэх нь гол одоо зорилго нь байсан. 그래서 1차적으로 이스라엘 백성들 안에 살고 있던 그 이방인들을 하나님께서 그들로 하여금 하나님의 백성으로 삼으신 것입니다. За тийм учраас одоо түүний одоо хамгийн анхны хэлбэр болгож тий түрүүн одоо энэ гарчиг хэлэхдээ нөгөө Израилийн тэр Израиль гэдэг улс дотор тэр бүтэц дотор харь үндэстнүүд ингэж орж ирсэн явдал нь Библиэд илэрхийлсэн тэр илгээлтийн тэр хөгжлийн үе шатын анхан шатанд нь хамрагдана гэсэн энэ утга болохоор яг үүн дээр орчоо. Тэр харь үндэстнүүдэд хүрэх тэр том зорилгынхоо хамгийн ихний одоо шатных нь ажил бол тэр Израиль дотор байгаа харь үндэстнүүдэд тэр Бурхны тэр хайр халамж өршөөл нэгүсэл тэр болгоно яг адилхан ингэж зориулагдаж байсан нь бол одоо тэр хамгийн ихний анхан шатных нь алхам байсан гэж хэлж болох юм. 그리고 하나님은 이 복음의 전도가 이 복음의 전도에 대한 이 선교가 열방을 향해서 나아가도록 그렇게 하나님이 인도하신 것입니다. За тэгээ эхний ээлжинд болохоор тэр Израиль дотор байгаа цагаачтад ингэж анхаарал халамж тарьсэнд адилхан тэр хайр нэгүсэл авралыг ингэж үзүүлээд улам цаашаа энэ нь одоо хөгжлийнхөө дараагийн илгээлтийн хөгжлийн дараагийн энэ үе шатуудад хүрэхээрээ харь үндэстнүүд тэр Израилийн гадна байгаа бусад үндэстнүүдэд ч гэсэн сайн мэдээ адилхан хүрэх тийм зорилготой байсан. 자, 그래서 예수님께서도 마지막에 말씀하실 때 모든 족속으로 제자를 삼아라 이렇게 명령을 하셨죠. Тийм учраас Есүс ч гэсэн хамгийн сүүлд тушааж хэлэхдээ агуу захирамж дээр үндэстнүүдийг дагалдууллаа гэж хэлсэн байдаг. 또 사도행전 1장 8절에도 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 가서 증인이 되라 이렇게 명령하셨습니다. Бас Үлс 1:8 дээр ч гэсэн Иерусалим ба бүх Юдэ Самар тэр байтугай дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчлэх болно гэсэн. 자, 하지만 이 구약 성경에서는 이스라엘 백성들이 밖으로 나아가는 게 아니고 이방인들이 안으로 들어오는 그러한 방향으로 하나님께서 이제 선교를 하셨던 거죠. Харин одоо бид нар болохоор зөвхөн хуучин гэрээн дээр л ярьж байгаа тийм ээ. Энэ хуучин гэрээний үед болохоор одоо тэр Есүсийн тушаал шиг одоо тэр үндэстнүүд рүү тэр дэлхийн хязгаар хүртэл явах тэр үе шатанд арай хүрээгүй. Тийм болохоор хуучин гэрээний үед бол энэ илгээлтийн хүрээн зөвхөн Израиль дотор. Гэхдээ тэр харь үндэстнүүд Израиль дотор өөрсдөө одоо орж ирэх тийм одоо арга хэлбэрээр явагдчихсэн гэж хэлж болно. 거기에 좀 차이가 있어요. 구약과 신약의 차이가 그게 제가 말씀드렸던 이 구약은 이방인들이 이스라엘 백성들 안으로 들어오도록 그렇게 했고 신약은 하나님의 나가는. 백성들이 밖으로 나가서 이 선교하도록 이제 그런 차이가 있습니다. Тэгэхээр хуучин гэрээний одоо илгээлт болон шинэ гэрээний илгээлтийн ялгаа одоо эхний
ялгаа бол эндээс харагдаж байгаа. Хуучин гэрээний үед болохоор илгээлт нь гадагшаа явах ш. Харин Израиль руу одоо хар үндэснүүд өөрсдөө Израилийн дотор орж ирэх маягаар хар үндэснүүд ирэх маягаар одоо энэ илгээлт явагдчихсэн. Харин шинэ гэрээний үед болохоор Бурхны ард түмэн өөрсдөө гадагшаа явах одоо маягаар илгээлт явагдаж байгаа. 자, 그래서 스가랴 8장 22절, 스가랴 8장 22절의 말씀을 보면은 많은 백성과 강대한 나라들이 예루살렘으로 와서 만군의 여호와를 찾고 여호와께 은혜를 구하라 이렇게 말씀이 기록이 되어 있습니다. За тэгээд Захария 8:22 дугаар ишлэлээс харах юм бол асар олон ард түмэн хүчрхэг үндэстнүүд Иерусалимд түг түгэндээ эзнийг хайхаар эзний тааллыг гуйхаар ирнэ гэсэн байна. 자, 구약 시대에는 하나님께서 그렇게 이스라엘 백성들을 중심으로 해서 하나님이 그렇게 선교를 시작하신 겁니다. Тэр хуучин гэрээний үед болохоор Бурхан илгээлтийг яаж хийжсэн бэ гэхээр Израиль төвтэйгөө буюу Израиль руу хар үндэстнүүд өөрсдөө ирдэг байхаар тэгж тийм арга замаар илгээлтийг хийдэг байсан байна. 자, 이 구약 성경에 게시된 이 선교의 이러한 이 구심적 측면 이게 이해가 좀 되시나요? 그러니까 네네. 이스라엘 백성들 안으로 중심으로 들어오는 네. 중심으로 한 이 선교는 입으로만 하는 게 아니라 행동으로 복음을 전달하는 이 권위 있는 증인들이 되라 이것을 깨우쳐 주는 것입니다. За тэгэхээр хуучин гэрээнд илчлэгдсэн одоо энэ илгээлт нь болохоор нэг ясандаа одоо төв рүү чиглэсэн илгээлт гэж хэлж болно. Төв рүү чиглэсэн төвөөс зүхтаах төв рүү чиглэсэн хүч төвөөс зүхтаах хүч гэж байдагтай адилхан төв рүү чиглэсэн одоо Израиль руу чиглэсэн тийм Израиль руу өөрсдөө ирж ингэж сайн мэдээг сонсдог гэсэн байх шүү дээ. Бурхны одоо тэр хамт олонны нэг хэсэг болдог гэсэн бэ. Тэгэхээр энэ төв рүү чиглэсэн энэ хуучин гэрээний үеийн илгээлт нь болохоор бидэнд юуг ингэж сургамжилж өгж байгаа, зааж өгж байгаа гэхээр зөвхөн амаараа 부츠트 넘어갔지요? 자, 예를 들면 зөвхөн амаараа ярих биш харин үйлдэлээрээ тэр одоо сайн мэдээг дамжуулах ёстой гэсэн одоо тэр хүчээр дамжуулдаг тийм эрх мэдэл бүхий гэрчнэр болох ёстой гэдгийг биднэрт одоо зааж өгч байгаамаа. 그러니까 이 의미가 어떤 거냐면 그러니까 저와 여러분들이 예를 들어서 정말 성령 충만하고 그리고 어떤 이 말씀의 권위가 있을 때 사람들이 우리를 보고서 들어온다는 얘기예요. 우리를 보고서. 성령 충만하고 말씀의 권위가 있을 때 그 사람들이 우리를 보고 따라오게 된다라는 거예요. За энэ нь юу гэсэн үг гэхээр одоо та биднэр болохоор ариун сүнсээр дүүрэн тэгээд үгийн тэр одоо эрх мэдэлтэй байх юм бол хүмүүс өөрсдөө аяндаа биднэрийг ингээд дагаад ирнэ. Биднэр рүү ирэх болно гэсэн үг юм. 그렇지 않겠습니까? 우리가 그냥 입으로만 복음을 열심히 전한다고 해서 우리가 준비가 돼 있지 않으면 효과가 없듯이 그런 말씀을 해주는 것입니다. Мэдээж тийм байна шүү дээ, тийм ээ. Бид нар зөвхөн л амаараа ярьдаг. Амаараа нэг гоё сайхан сургаал номлодог, Бурхны үгийг ярьдаг хэрнээ өөрсдөө үйлддэггүй байх юм бол хинч гэсэн бид нарыг дагахгүй шүү дээ. Энэ нэг хөдөлчнийг л хотлоод цэцэрсэн одоо гоё ярьсан хүн л байдгийн
өөрөө болохоор шал өөр одоо юуныг яг энэ ярддаг шигэ хийдэггүй гэд хинч дагаж ирэхгүй. Харин бид нэр үнэхээр ариун сүсээр дүүрэн ярьсан хэлсэн шигээ өөрөө ч гэсэн үлддэг. Тэгээ тэр үгийн эрх мэдэл үнэхээр биднэрт байдаг. Тэр эрх мэдэл нь бидний амьдрал дээр ингээ хэрэгждэг байх юм бол хүмүүс биднийг хараад аяндаа өөрсдөө татагдаад ирэх болно гэсэн. 자, 그래서 우리가 구약 성경을 이렇게 보면 이스라엘 백성들이 뭐 이방에 가서 막 전도를 하거나 선교를 하거나 그런 장면들이 없죠. Тэр хуучин гэрэг бид нар уншаад үзэх юм бол Израилийн ард түмэн одоо ингээд гадагшаа яваал тий сайн мэдээний аялал хийгээл ингээд тэнд очиж одоо сайн мэдээ тараалаа энд очиж бурхныг тунхаглалаа гэсэн тийм одоо түүх нэг гардггүй шүү дээ. 그러나 그 출애굽기에서도 보면은 하나님이 이스라엘 백성들과 함께 하니까 그들이 출애굽할 때 오히려 그 애굽인들 가운데서 같이 따라 나오는 그러한 모습들을 우리가 보게 되는 거죠. Харин түүний оронд одоо ямар дүрхүүд их харагддаг вэ, ажиглагддаг гэхээр жишээлбэл одоо Гитлэл номон дээр тийм ээ Израильчууд тэр Египтээс гарах үед Бурхан тэр Израильчуудтай хамт байгааг харсан Египтийн зарим хүмүүс тийм ээ энэ Бурхан бол үнэхээр одоо Израилийн Бурхан бол үнэхээр жинхэнэ Бурхан байна гэж итгээд тэрийг нь хараад тэгээд Израилийг гараад явах үед нь хамт тэднийг дагаад гараад явсан Египт хүмүүс байсан. 그리고 이제 이 신약 시대에는 예수님이 십자가의 구속의 일을 다 이루심으로 인해서 이제는 이방으로 땅끝까지 나아가서 하나님의 일을 전하도록 선교하도록 그렇게 하신 것입니다. Харин шинэ гэрээний үед болоод ирэхээр Есүс загалмайгаар дамжуулан загалмайн тэр золилт загалмайн өглөөрөө дамжуулан авралыг нэгэнт одоо гүйцэлдүүлсэн учраас энэ шинэ гэрээний үеэс эхлээд одоо зөвхөн Израиль дотроо байгаад байгаа шарн Израилаас гадагшаа явж сайн мэдээг дэлгэрүүлэх тэр хөгжлийн үе шатнд ирсэн байна. 자, 이 고러한 이 구심점, 이스라엘 백성들을 중심으로 이렇게 하는 그러한 성향을 이제 우리가 이 시편을 통해서 또 살펴보도록 하겠습니다. Тэгэхээр энэ Израилийн тэр одоо төв рүү чиглэсэн тэр юу лээ төв рүү чиглэсэн шинжтэй тэр илгээлтийн талаар дуулал номон дээр маш юм тодорхой бичсэн байдаг. 자, 여덟 번째 시편에 나타난 선교 우리 함께 살펴보겠습니다. За 8 дугаар бүлэг рүү орж байна. За 8 дугаар бүлгийн гарчгийн болохоор дуулал номонд хилчлэгдсэн илгээлт гэдэг сэдв байна. 자, 이 책이 보니까 쭉 이 창세기부터 쭉 이렇게 성경 가운데서 나타난 이 선교를 이제 우리가 함께 살펴보고 있습니다. За бид нэр энэ улиралд болохоор илгээлтийн талаар үзэж байгаа. Тэгээд ялангуяа хуучин гэрэн дэх илгээлтийг одоо эхлэл номоос ахуулаад ингэ үзээд явж байна. 자, 시편은 이스라엘 민족의 예배의 책입니다. За дуулал ном болохоор Израилийн ард түмний Израиль үндэстний мөрөглийн ном. 자, 이 위대한 찬송집, 이 시편은 명백한 선교적 색채를 띠고 있다. Одоо энэ одоо гайхалтай энэ магтаал дуулал тийм ээ дуулсан энэ эмхтгэл болсон энэ ном маань болохоор илгээлтийн маш тодорхой тэр өнгө аясыг илэрхийлдэг. 이스라엘 민족의 초기 예배에서는 이 그의 전 피조물을 향한 하나님의 관심의 언급으로 가득 차 있습니다. За Израилийн ард түмний одоо мөргөлийн ихэнх үед болохоор бүх бүтээлүүдэд хандсан Бурхны тэр анхаарал энэ талаар дүүрэн өгүүлсэн байдаг.
자, 그래서 시편은 세계에서 가장 위대한 선교 서적들 중에 하나다. 라고도 말을 합니다. Энэ дуулал номын талаар хэлэхдээ энэ а, дэлхийн одоо хамгийн агуу илгээлтийн ном юм аа. Номуудын нэг юм аа гэж хүртэл хэлсэн байдаг. 자, 우리가 또 한번 시편을 부분적으로 한번 살펴보도록 하겠습니다. За тэгээд дуулал номоос бүгдээрээ одоо хэд хэдэн зүйл ишлүүдийг онцолж авч үзье. 자, 우리 시편 2편을 우리가 함께 좀 보겠습니다. 2편. За ингээдлээд болохоор дуулал 2 дугаар бүлгийн бүгдээрээ хамт 자, 여기 시편 보겠습니다. 2편을 네 부분으로 나누어 볼 수 있습니다. 네 부분. 2 дугаар бүлгийг болохоор бид нар 4 хэсэг болгож хуваажуулна. 자, 한번 읽어볼까? 아유, 너무 길구나. 일단은 봅시다. 첫 번째는 1절에서 3절까지는 이 반역에 대한 내용입니다. 반역. 시편 2편이죠. 예, 시편 2편. 1절에서 3절. 3절까지는 내용이 반역입니다. 이 За 반역. эхний хэсэг нь болохоор 1-ээс 3 дугаар ишлэл байна. За энэ эхний хэсэг нь болохоор одоо 그래서 인류가 уран тэрслэлтийн тухай. 인류가 여호와와 그들의 왕의 길에서 벗어났다라는 내용입니다. За энэ юуны тухай өгүүлж байгаа вэ гэхээр одоо хүн төрлөختөн эзэн бурхан болон тэдний одоо түүний замаас гажсан гэдэг тухай өгүүлж байгаа. 자, 두 번째는 4절에서 6절인데 하나님의 주권에 대한 내용입니다. Дараагийн хэсэг нь болохоор 4-өөс 6 дугаар ишлэл. Энэ 4-өөс 6 дээр болохоор бурхны төгс эрх мэдлийн талаар өгүүлж байгаа. 자, 하나님의 모든 이 세상을 다스리시는데 그것이 인간에 의해서 좌지우지되지 않는다. 좌우되지 않는다. Бурхан өөрийнхөө бүрэн төгс эрх мэдлээрээ энэ ертөнцийг захирч байдаг. Тэгээд хүний одоо хүсэл санаагаар түүний одоо энэ үйл хэрэг нь ганхаж байдаг юм бишээ гэдэг тухай өгүүлж байгаа. 자, 세 번째는 7절에서 9절인데 열방에 대한 선교입니다. 7-аас 9-р ишлэл дараагийн хэсэг байна. Энэ хэсэгт болохоор үндэстнүүдийн төлөөх илгээлт. 자, 여기만 한번 읽어볼까요? 7절에서 9절, 시편 2편 7절에서 9절. За 7-аас 9-р ишлэлийг уншийе. Би эзний зарилгийг тунхаглана. Тэр надад хэлэхдээ чи миний хүү, өнөөдөр би чамайг төрүүлв. Надаас гуй, би үндэстнүүдийг чиний өв болгон, дэлхийн хязгааруудыг ч чиний эзэмшил болгон өгнө. Чи тэднийг төмөр таягаар хэмх цохиж, шавар сав шиг ботлох болно гэсэн. 아멘. 자, 아멘. 여기에 하나님께서 열방에 대한 이 선교에 대한 부분을 우리가 알 수 있습니다. Сайн уншсан хэсгээс болоод бид үндэстнүүдэд хандсан илгээлтийн талаар өгүүлснийг харж байна. 네 번째는 10절에서 12절까지인데 순종입니다. За дараагийнх нь хэсэг болохоор 4-р хэсэг нь 10-аас 12 дугаар ишлэл. За энэ хэсэг болохоор дуулууртай байдал. 그래서 여호와를 의지하면은 복을 받는다. Эзэн бурхандаа л найдаж түшгэлэх юм бол өрөөвдөх болно гэдэг өгүүлж байгаа. 자, 우리가 잠깐 봤듯이 이 시편 안에도 이렇게 선교적 성격이 들어가 있음을 우리가 발견하게 됩니다. Тэгэхээр сая харсанчлан дуулал номон дотор ч гэсэн илгээлтийн юм илэрхийллүүд, өнгө аясууд байдаг юм байна гэдгийг харж байна. 자, 시편 33편에도 이러한 내용들이 있습니다. Аман дуулал 33 дугаар бүлгээр ч гэсэн адилхан юм агуулгад байгаа. 이 선교적 주제가 이 찬양시에서도 잘 드러나는데요.
33 дахь бүлэгээс ч гэсэн энэ илгээлтийн гайс 1절에서 3절까지가 이제 하나님의 영광에 대한 말씀입니다. илгээлтийн гайсын харагддаг. 1-3 дахь ишлэл нь болохоор бурхны алдрын тухай өгүүлсэн гэдэг. 4절에서 9절까지는 일반 계시입니다. 4-9 дахь ишлэл нь болохоор энгийн илчлэл. 10절에서 12절까지는 하나님은 만민 중에서 활동하신다. 10-12 дахь ишлэл нь эзэн бурхан үндэстнүүдийн дунд ажиллаа гэдгээ. 자, 그래서 여기의 내용은 요 10절에서 12절, 여기는 이스라엘은 하나님을 아는 지식으로 인해서 축복을 받았다는 내용입니다. 10절에서 12절. 네, 그 내용을 풀이하자면 이스라엘은 하나님을 아는 지식으로 인해 축복을 받았다. За энэ 10-12 болохоор үндэстнүүдийн дунд эзэн ажилладаг гэсэн тийм ээ. Тэгээд энэ дотроо задлаад харах юм бол Израиль бурхныг мэдэх мэдлэгийнхээ улмаас өрөөгцсөн гэдэг тухай хэлж байгаа. 그리고 열방은 여호와를 그들의 하나님으로 삼을 수 있는 축복을 받았다. Мөн үндэстнүүд болохоор эзнийг өөрийн эзэн бурхан болгох өрөөлөөр бас өрөөгдсөн юм гэдэг тухай хэлж байгаа. 자, 여기에서 볼 때 이 선교적 주제가 잘 드러나 있죠. За эндээс бас харахад илгээлтийн утга санаа бас харагдаж байна. 그리고 13절에서 17절까지는 이 군사력의 무용. 그러니까 군사력이 이제 쓸모가 없다. 예, 그런 내용입니다. Дараа нь 13-аас 17 дугаар ишлэл юу өгүүлсэн бэ гэхээр тэр цэргийн хүч бол ямар ч нэмэргүй юм гэдэг тухай өгүүлж байгаа. 다시 말하면 이제 군사력으로는 스스로 구원할 수 없다. Өөрөөр хэлбэл цэрэг зэвсгийн хүчээр өөрийгөө аварч чадахгүй гэдгийг өгүүлж байгаа. 그리고 18절에서 22절까지가 소망에 대한 말씀입니다. Хамгийн сүүлд нь 18-аас 22 дугаар ишлэл нь болохоор найдварын тухай өгүүлж байна. 여호와를 경외하는 자에게 하나님께서 보호해 주신다라는 말씀이죠. Эзнээс эмээгчдийг бурхан хамгаалдаг гэдэг тухай хэлдэг болж байгаа. 자, 시편 66편에서도 특별히 이 열방이 이스라엘 중에서 행하신 하나님께 예배하도록 그러한 내용들이 기록되어 있습니다. Намын дуулал 66. Энэ 66 дахь бүлэг дээр болохоор ялангуяа одоо үндэстнүүд энэ Израилийн дунд оршигч эзэн бурханд хүндэтгэл өргөх нь зөвшөөрөгдсөн гэдэг тухай хэлж байгаа. 이 시편은 아마도 이제 6월절에 이제 불려지지 않을까 이렇게 추측할 수 있습니다. Энэ дуулал 66 дахь бүлэг болохоор ялангуяа алгасал баярын үеэр их уншигддаг, дуулагддаг байсан болов гэж хамгаалдаг. 네, 그리고 시편 67편에서는 이 민수기 6장에 나타난 이 아론에 대한 축복에 근거를 해서 이 시가 이제 기록이 되어 있습니다. Дуулал 67 дугаар бүлэг болохоор тоолго 6 дугаар бүлэг дээр гардаг 11 ерөөсөн өрөөлөөр тулгуурлан зохиогдсон гэж хэлдэг. 이 시편은 이제 앞에 부분은 이스라엘 민족을 다룸으로써 이제 시작이 됩니다. 지금 67편을 말씀하시는 예, 거죠? 67편. 네. 그러니까 앞에 부분이
이스라엘은 1절에서 5절까지, 예, 음, 앞절의 내용들이, 예, 이스라엘 백성에 대해서 이스라엘 민족을 다루면서 이 노래가 이제 시작이 됩니다. за эхний хэсэг буюу 1-5 дугаар эшлэл дээр нь болохоор Израилийн одоо ард түмний тухай өгүүлсэн дуулаар итгэж байгаа. 그리고 나서 4절부터 보면은 이제 열방의 그리고 원근 각처로 이제 이 노래가 이어져 갑니다. 1-3 дугаар эшлэл нь юм биш үү? Эхнийх нь дараа нь 4-р 4-절에서 5절 예, 4절에서 5절. 예. дараа нь 4-өөс 5 дугаар эшлэл нь болохоор үндэстнүүд үндэстнүүдийн талаар дуулж байна. Одоо Израилаас цаашаа халиад дэлхий болон үндэстнүүдийн тал. 여기 특별히 4절 말씀 보면은 열방은 기쁘고 즐겁게 노래하라 라고 말씀하고 있습니다. Ялангуяа 4-р эшлэлдэр үндэстнүүд баярлан баяр хөөрөөр дуулгая гэсэн. 자, 그리고 6절, 7절 이제 뒤에 마무리 보면은 열방의 회심을 예견하는 이러한 이 선교적 내용이 담겨져 있습니다. За дараа нь 6-7 дугаар эшлэгийг харах юм бол үндэстнүүд одоо зүрх сэтгэлээ эзэн бурхан руу эргүүлж эзэн бурхан руу ирэх болно гэдгийг зөвгөнсөн иш үзүүлэлтийн шинжтэй уйлга байгаа. 여기 5절에도 보면은 모든 민족으로 주를 찬송케 하소서라고 말씀하고요. Бас 5 дугаар эшлэлдэр ч гэсэн бурхан таныг ард түмнүүд магтгэ гэсэн байна. 7절 끝에도 땅의 모든 끝이 하나님을 경외하리로다라고 말씀하고 있습니다. 7 дугаар эшлэлдэр ч гэсэн газар дэлхийн бүх хязгаартч түүнээс имэж байгээ гэсэн. 자, 그러니까 이러한 내용들이 지금 이 시편에서 이스라엘 백성들을 중심으로 해서 이 하나님께서 그 열방까지 이렇게 선교를 나타내 보여주신다라는 것을 우리가 알 수 있습니다. За тэгэхээр эдгээр ишлүүд эдгээр дуулуудаас ч гэсэн харахад бурхан зөвхөн Израиль үндэстнүүдийг Израилаас цаашаага бүх үндэстэн ард түмнүүдэд ч гэсэн энэ илгээлтийг хийх зорилготой байдгийн байна, хүсэлтэй байдгийн байна, зорилго хүсэлтэй байдгийн байна гэдгийг харж байна. 자, 그래서 이제 앞으로 이제 예수 그리스도가 이제 오심으로, 그러니까 구약이니까요. 예수 그리스도가 오심으로 해서 이 하나님의 이 복음이 땅 끝까지 이 전해지게 될 것을 이제 예견하는 말씀이죠. Тэгээд энэ дуулал ном бичигдэж байсан үе болохоор хуучин гэрээний үе шүү дээ. Тэгэхээр Есүс Христ харах ирээгүй байгаа гэсэн. Тэгээд энэ бүхнээр дамжуулаад цаашдаа одоо Есүс Христ ирснээрээ энэ сайн мэдээ одоо дэлхийн хязгаар хүртэл тарах болно. Тэнд ч гэсэн тэр улс үндэстнүүд ч гэсэн эзэн бурхныг магтах болно гэдгийг илэрхийлсэн дуулууд байна. 자, 그러니까 우리가 지금 이 시편의 내용을 우리가 살펴볼 때 우리가 이스라엘 백성들만 하나님이 구원하시려는 것이 아니라 하나님은 이 열방에 대해서 더욱 관심이 있다라는 부분을 우리가 지금 집중적으로 보는 것입니다. Тэр дуулал ном гэхээр л бид нар зөвхөн одоо израильчүүдийн тэр одоо мөргөлдөө хүндэтгэлтэй ашигладаг байсан тэр ном гэж үзэж болохгүй нэ шүү дээ. Энэ дунд ч гэсэн бурхан зөвхөн Израилийг аврах биш, Израилаар дамжуулан бүх улс үндэстнийг аврах тэр одоо алсын хараа тэр илгээлтийн хүсэл зорилготой байдаг юм байна гэдгийг бид нар ингэж олж унших хэрэгтэй байна. 자, 시편 68편에는 이 구속에 대한 찬양이 나타나 있습니다. Дараа нь дуулал 68 дугаар бүлгийг харах юм бол одоо золилтын тухай өгүүлж байгаа. 자, 여기에서는 이 성전에서 살아계신 하나님을 인정하고 예배하도록
열방을 불러 모으는 하나의 이 선교적 의미를 지닌 찬양입니다. Энэ дуулаж 68 дугаар бүлэг маань болохоор өөрөө эзний тэр өргөө буюу эзний сүм дотор тэр авралыг тэр залилтыг үзүүлсэн эзэн бурхныг магтаж түүнийг алдаршуулж түүн талархлыг өргөө гэсэн утгатай байгаа. 자, 여기 68편 29절, 이 31절에 보게 되면은 여기 31절 특별히 이 방백들은 애굽에서 나오고 구스인은 하나님을 향하여서 그 손을 신속히 든다라고 이렇게 말씀하고 있습니다. Ялангуяа 29 дугаар ишлэл бас 31 дугаар ишлэлийг нь харах юм бол дээдэс Египтээс гарч ирэн Этиоп сэдэлгүй бурхан руу гараа сунгана гэж хэлсэн. 그리고 32절에도 땅의 열방들아 하나님께 노래하고 주께 찬송할지어다라고 말씀하고 있습니다. Бас 32 дугаар ишлэлдээ дэлхийн хаанчлалуудаа бурханд дуулагдуун, эзэнд магтан дуулагдуун. 이 열방들은 이방 나라들을 가리키는 겁니다. Энэ дэлхийн хаанчлалууд гэдэг нь болохоор одоо энэ хайр үндэстнүүдийг хэлж байгаа. 자, 그래서 이런 부분들이 하나님이 이스라엘을 구속하셨는데 또한 이 열방의 구속을 위한 이 근거가 되는 말씀입니다. Тэрийн дуулал 68 маань нөгөө золилтын тухай тэр золигч тийм ээ аврагч бурхныг магтан алдаршуул түүнийг сүмд хүндлэн мөргөө гэсэн хэлдэг байгаа. Тэгсэн хэрнээ энэ 31 дугаар ишлэл 32 дугаар ишлэлээр энэ хар үндэстнүүд дэлхийн хаанчлалуудын талаар бас урдсан байгаа нь бурхны тэр аврал тэр золилт нь бол зөвхөн Израилаар хязгаарлагдахгүй бусад бүх улс үндэстнүүдэд ч гэсэн хамааралтай юм а гэдгийг илэрхийлсэн. 시편 72편 이 72편에 보면은 여기 Дуудал 72 дугаар ишлээ. Бүлэг. 그 영국의 이 아이작 와츠라는 분이 계세요. 아이작 와츠. 이 목회자이고 예. Юу Английн одоо Исаак Ват гэдэг нэг теологч байсан. 이 찬송가를 많이 이렇게 작사를 했습니다. За юу маш олон тийм юу магтаалын дуу зохиосон хүн байгаа. 자, 이분의 그 찬송가 중에서 예수가 다스리시네 라는 곡이 있는데 이것은 이제 구세주를 대망하면서 동시에 이 선교적 열정에 불타는 이 시편을 기초로 한 이 곡을 지었습니다. За тийм Исаак Ват гэдэг энэ хүний зохиосон Есүс захирдаг гэдэг нэг магтаалын дуу байдаг. Тэгээд энэ болохоор аврагч эзнийг одоо хүссэн аврагч эзнээ одоо магтан дуулахын хамт илгээлтийн тэр одоо хүсэл тэмүүллээр одоо шатсан тийм одоо гал халуун дуулал дээр үндэслэн энэ Есүс захирдаг гэдэг дуугаар зохиосон байна. 이분이 그 외에도 750편의 찬송가를 썼습니다. Тэгээ энэ Есүс захирдаг гэдэг дуунаас гадна энэ хүн маань болохоор 750 750 гаруй магтаалын дуу зохиосон байдаг. 그 중에 대표적인 찬송이 이제 웬 말인가 날 위하여 혹시 아시죠? 웬 말인가 날 위하여 네네. тэрний дундаас одоо бидний сайн мэдэх нэг дээр үеийнх нь орчуулгаар одоо ямар гэсэн мэдхгүй адилхан ч гэж магадгүй ямар үгүй миний төдөө Нас барсан гэх энэ
дуу байдаг. 자, 여기 이제 이분이 이제 찬송 중에 이제 예수가 다스리는 시네라는 이제 곡이 있는데 여기 특별히 8절, 이 8절이 이 찬송의 주제입니다. 8절. 72편 8절. 네네. 72편 8절. Тэгээд түрүү ярьсан тэр нөгөө Есүс дахирдаг гэдэг дууных нь хамгийн гол одоо үндэслэл болсон юу ишлэл нь болохоор 70 дуусал 72-ийн 8 дахь ишлэл юм байна. 자, 여기 8절을 보면은 저가 바다에서부터 바다까지와 강에서부터 땅끝까지 다스리신다라고 했습니다. 8 дахь ишлэгийг уншия. Тэрээр тэнгисээс тэнгис хүртэл тэрхүү газрын хязгаар хүртэл захирах болтугай гэсэн. 뿐만 아니라 이 가난한 자와 궁핍한 자, 그리고 압박과 강포의 희생자들, 이런 자들에 대한 관심을 이 시에 잘 그려내고 있습니다. 시편에 아니면 즉, 이 여기 노래에 이 시편을 참조를 해서 노래에 잘 이제 아, 예. 자, тэгээд 아, 그러니까 시편에도 이런 내용이 있어요. 시편 그 72편에 있는 내용들이 그런 주제가 있다는 거죠. за тэгээд мөн одоо энэ 8 дахь ишлэл дээр тулгуурлаж гол одоо энэ дууга зохиогоод зогсохгүй мөн өсвөлэн ядуу тийм ээ сул дорой гадуурхагдсан гологдсон тийм хүмүүсийн өмгөөлөгч нь хэдүүл Есүс юм ба гэдгийг бас угуулсан байна. Дундаас 자, 그래서 이 시편에 대한 이 결론은 온 땅에 여호와의 영광이 충만케 되기를 구한다는 것입니다. тэгээд энэ дуулал 72-ийн одоо гол одоо дүгнэлт нь юу юм бэ гэхээр бүх газар эзэн бурхны эзний алтар дүүрэн байх нэг одоо гүйсэн хүсэмжилсэн юм агуулгатай байгаа. 자, 87편에도 시편 87편에서도 이스라엘의 이 전통적인 대적들이 있어요. 바벨론, 블레셋, 두로. 그런데 이들의 회심을 찬양하고 있습니다. Дуудад 87 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн харах юм бол одоо Израилийн одоо мөнхийн дайсан гэж хэлж болох улс орнуудыг дурдаад жишээлбэл одоо Вавилон, Филист, Этиоп, Тир гэх мэтчлэн. Эдгээр улс үндэстнүүд ч гэсэн эзэн лүү эргэх болно гэдэг тухай хэлсэн байна. 우리가 보통 이제 회심이라 했을 때는 이스라엘 백성들에게만 해당돼야 되는데 이것이 이 이방 민족들에게까지 이렇게 나타나고 있다라는 말씀을 우리가 보게 되는 것입니다. Ихэвчлэн одоо эзэн рүү эргэх, эзэн бурхан руугаа эргэх гэж ярихаар Израиль хамаатай юм шиг Израилийн ард түмэнд хандаж хэлсэн юм шиг боддог болвол одоо энэ дуулал 87 дугаар бүлгээс харахад энэ зөвхөн Израиль биш бусад улс үндэстнүүдэд ч гэсэн тэр итгэл одоо дайсан тэр улс үндэстнүүд ч гэсэн эзэн бурхан руу эргэх болно гэж одоо тэр бүр цар хүрээ хэлсэн байгааг харж байна. 자, 분명히 이 바벨론, 이 블레셋, 두로 이들은 하나님을 대적하는 자들이었고 또 이스라엘 백성들을 굉장히 힘들게 한 그러한 나라들이었습니다. Энд гарч байгаа энэ Бабилон, Филист, Тир гэх мэт энэ улс үндэстнүүд бол бурханы эсэргүүцдэг тийм ээ эзэн бурханд тэрсэлдэг улс үндэстэн засгүй Израилийг маш ихээр одоо зовоодог
тэдний Израиль руу дайрч тогтолдог тийм дайсан улс байсан. 자, 그래서 하나님은 이사야서에서도 보면은 이런 나라 외에도 뭐 아수르도 있고 이렇게 하나님을 대적하는 나라들을 심판하시겠다라는 말씀들이 아주 상당히 많이 기록이 돼 있습니다. И шизотөвчдийн номуудаас гарсан юмнуудад Исая гэмэтсэн номуудад эдгээр улс үндэслэн өшөө улс дээр Насир байна. Эдгээр улс үндэстнүүдийг бурхан заавал шийтгэх болно. Мөхөх болно гэдэг тухай маш их өгүүлсэн байдаг. 자, 그러면 그러한 대적들의 모든 백성들이 다 진멸되는 걸까요? За тэгж одоо иш үзүүлсэн байлаа гээд ийм одоо дайсан улсуудын тэр бүх ард түмнийг нь тэр дайсан улсуудын бүх ард иргэдийг нь талбай дараалаад чадчихсан гэсэн үг юм болов. 그렇지는 않습니다. Тийм биш ээ. 하나님이 그 나라들을 심판하실 때 그 나라에 살고 있는 자들 가운데서 택한 백성들, 즉 회개하는 자들은 하나님이 그들을 건져 주십니다. Тэр бурхантай тэрсэгч дайсагнарч тэр Израилийн дайсан тийм ээ Израилийг довоож ирсэн тэр улс үндэстнүүдийг шийт гэж тэднийг устгахдаа тэр дунд байгаа сонгогдсон ард түмэн өөрөлдөл бурхан руу зүрх сэтгэлээ эргүүлж гимшсэн тэр сонгогдсон хүмүүсийг бурхан үлдээдэг байсан. 자, 그래서 이 시편에 이제 그러한 이방 열방들 가운데에서 회개하고 돌아오는 자들에 대한 말씀이 이렇게 기록이 돼 있는 것입니다. Тийм учраас одоо энэ дуулал номон дээр энэ улс үндэстнүүд тэр дайсагнагч улс үндэстнүүдээс эзэн бурхан руугаа ирэхсэд байх болно. Тэднэр эзнийг хүндлэн мөргөх болно гэдэг тухай дуулууд бий болсон. 자, 시편 96편에 보면은 여기 여호와에 대한 찬양이 우상에 대한 찬양과 이렇게 대비돼서 기록이 돼 있습니다. Дуулал 96 дугаар бүлгийг харах юм бол эзэн бурханы хандсан магтаал болон тэр хуурамч шүтээнүүдэд зориулсан магтаал хоёрыг хооронд нь эсрэгцүүлж бичсэн байгаа. 그런데 중요한 것은 그 문맥 가운데에서 적극적인 이 선교적 의미를 담고 있습니다. Гэхдээ одоо дуулалтын утга агуулгыг сайн уншаад үзэх юм бол тэр илгээсийн тэр утгыг тууштай ингэж гаргаж өгсөн байгаа. 다시 말하면 이 모든 우상들은 다 헛된 것이니 여호와 하나님만을 섬기라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ дэлхий дээр орш би бүхий тэр хуурамч шүтээнүүд бусад бурхад бол бүгд хоосон утгагүй юм аа. Тийм учраас тэр бүхнийг хаяад зөвхөн эзэн бурханыг магтаа, эзэн бурхан руугаа ирээ гэсэн. 그리고 마지막에는 이 땅 위의 족속들에 대한 여호와의 의로우신 심판에 대해서 말씀을 하고 맺고 있습니다. Тэгээд 96 дугаар дуулал маань хамгийн сүүл болохоор энэ газар дэлхий дээрх бүх овог үндэстнүүдэд хамтсан тэр бурхны зөв шударга шүүлтийн тухай өгүүлснээр дуусж байгаа. 자, 시편 98편에는 2절에 보면 하나님이 열방을 위해서 이렇게 일하시는 내용이 말씀이 기록되어 있습니다. За дуулалд 98 дугаар бүлэгтэр эхний нэг хоёр байршлыг харах юм бол бурхан үндэстнүүдэд өөрийн зөвхт байдлаа илчилсэн гэж хэлсэн байна.
자, 여기 98편 2절에 보면은 여호와께서 그 구원을 알게 하시며 그의 의의를 열방의 목전에 명백히 나타내셨도다라고 말씀하고 있습니다. Ялангуяа 2 дугаар ишлэгийг нь уншия. Эзэн авралаа мэдүүлсэн тэрээр үндэснүүдийн нүдэнд зөвхт байдлаа ижсэн гэсэн. 예, 뿐만 아니라 4절에도 온 땅이요 여호와께 즐거이 소리할지어다 또 노래하며 찬양할지어다라고 말씀하고 있습니다. 4 дугаар ишлэл дээр бүх дэлхий эзэнд баяртайгаар хашгирвалтун дуу гарган баярлан дууж багтан дуулалтун. 자, 이런 이 내용을 볼 때, 즉 이 열방에 대해서도 하나님이 이렇게 긍정적으로 보고 계신다라는 것을 우리가 이해할 수 있습니다. За эдгээр дуулуудаас харсан ч гэсэн бурхан энэ үндэснүүдийн талаар одоо нааштай тийм ээ эвэргээр харж байдаг гэдгийг харж байна. 우리가 이제 그 열방에 대한 이 편견이 하나님을 대적하는 자들이기 때문에 하나님이 완전히 심판하실 것이다라고 우리가 잘 알고 있죠. Ер нь үндэснүүдийн талаар бидний үзэл бодол болохоор хар үндэснүүдэд бол одоо бурхныг мэдхгүй өөр харийн бурхтад үйлчлдэг бурханд тэрслэгч бурхныг эсэргүүцэгч тийм үндэснүүд учраас бурхан тэднийг одоо шийтгдэг гэдэг шийтгэх ёстой шийтгэдэг бурхны шийтгэлийг авах ёстой тийм одоо үндэснүүд гэж л ойлгож байдаг. 자, 그런데 우리가 시편 여러 편을 우리가 살펴봤듯이 하나님은 그 열방 안에서도 그 안에 택한 백성들을 구원해 내신다는 말씀을 우리에게 분명히 알려주신다는 것입니다. Харин бид нар сая хэд хэдэн одоо дуулаас харсанчлан бурхан хэдийгээр одоо тэр дайсан тэр эсэргүүцэгч тэрслэгч ард түмнүүдийг устгадагч гэсэн шийдэгдэг гэсэн тэр дундаас өөрлөө нь эргэсэн өөрт нь гэмшсэн тэр өөрийнхөө сонгосон хүмүүсийг авардаг юм гэдгийг бид харлаа. 자, 시편 172편은 두 절로 돼 있습니다. 가장 짧은 시인데요. Нэг шилхэн тэг 17, 117. за 117 дуудаад 117 болохоор ерөөсөө 2хан гэжтэй маш багсан. 자, 이 시는 여호와를 찬양하기 위해서 세계 모든 민족을 부르시는 시입니다. Энэ дуудаад болохоор эзэн бурхныг магтаж өргөмжлөхийн тулд дэлхийн бүх үндэстнүүдийг урин дуудаж байгаа дуулал юм аа. 여기에 보면 모든 나라들아, 모든 백성들아, 여호와를 찬양하라 이렇게 말씀하고 있습니다. Эндээс харах юм бол үндэстнүүдээ бүгдээрээ эзнийг магтагтун, ард түмнүүдээ бүгдээрээ түүнийг өргөмжлөхтун гэсэн. 자, 시편 145편에도 보면은 여기에도 선교적 의도를 담고 있습니다. 이 시편에도. Дуулал 145 дугаар бүлгийг гэсэн харах юм бол энд ч мөн илгээлтийн утга санаа одогдож байгаа. 왜냐하면 이 시가 하나님의 사역을 다른 세대에 위탁하는 내용이 있습니다. Ялангуяа энэ дэс харах юм бол бурхны тэр хийсэн агуу үйл хийгийг нэг үеэс нөгөө үед дамжуулж байгаа тийм байдлыг харж байна. 그래서 모든 인생이 하나님의 능하신 일과 주의 나라의 위엄과 영광을 알게 하려는 이 한 세대에 관해 기록하고 있기 때문입니다. Яг нэг үеийнх нь нөгөөдөө түүний үйлсийг магтаж түүний хүчлэг үйлслүүдийг тунхаглаж түүний сүр хүчнээ жавтан талруулсан гайхамшиг зүйлсийг тунхаглана. Тэ?
그래서 이 시는 하나님의 왕국의 위대함을 노래하고 있습니다. Тэгээд бас Бурхны хаанчлалын тэр агуу байдлыг бас магтсан байгаа. 뿐만 아니라 그의 선하심이 강조되고 있습니다. Бас Бурхан ямар одоо сайн Бурхан бэ гэдгийг онцлсон. 그러므로 인생은 마땅히 구원을 위해 하나님께로 돌아서야만 한다라고 말씀하고 있습니다. Тиймээс бүх хүмүүс аврагдахын тулд энэ Бурхан руу эргэх ёстой маа гэдэг тухай өгүүлсэн байна. 자, 우리가 지금 살펴본 시들이 이 선교적 메시지를 담고 있었죠. Тэгэхээр бид нар сая одоо харсан энэ дуулал номын бүлгүүд болохоор тэр илгээлтийн утга агуулгыг тасгсан байгааг бид нар харлаа. 자, 이 외에도 우리가 이 시편을 자세히 살펴보면 더 많은 이 선교적 주제들이 주제들의 내용이 담고 있습니다. Тэгэхээр энэ хэдхэн дуулал төдийгүй бусад дуулалтын номын бусад бүлгүүдийг ч гэсэн сайн тэгээ ажиглаад унших юм бол илгээлтийн утга агуулга дотор нь заавал байж байгаа.